بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. محمد صلى الله عليه وسلم أمة ميهن نير تيبا ميهني إمها ميستكن التكا فالو كرون إم رنغلو أمة ميهن نير أي تيبا ميهن هو كنت تكن أمركو منكرات نهيكم هداتير أدي تيبا ميهن الله إيمان واتير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا
أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من بركات إبوما حاضر ودان تبي لو بيتي أمها أخونا أختون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداة بارتي فراتون انتظام كوكين أرغن من كوريا ميجندا مجالسا كي ويراجع رايتونج مدوغا ديني هيلون تركن إتركو رايتونا ديني صح معلومات فوركو دين में मकसद का अदालत पार्टी के फरातों हिंगा प्रोग्राम के दर्शों कुरिया के अंदर जलसा है मिजलसा वडागे मिता हाजिरती मेहा बेफुलना राज्य के एक कंकोड़ तकूं टीवी मोल्डिस मेदुवर को आदि रेडियो एटोल मेदुवर को मिजलसा बल्लवा आदि अडवसों गेंदवा एम मेहा दिवे ही रायतुन्ना मरहबा दन्नवा आदे लंवेरियक विदालवेफा वे हयातुगे फिकुरु नेत्तने के मरेगे ख्यालु नेत्तने के गया वेविगेन तिबे मतिवेरी हयातेवा एई तणके आदे एई अळगोन्में इंसानुंगे हित तसव्वुरवेस नुकुरवेहा मतिवेरी नियमेत्तके तनुगा अळगोन्मेंगे मुमिनु इस्लामुंग टका अल्लाह सुब्हानहु व तआला गैबुगा फरुवा फावातने एतनकी एतनुगा अहुलवेरिन्ना वर्बली कमे हिद्दति कमे मायुस कमे कुरमतिन वाणे फद गोतक अल्लाह सुब्हानहु व तआला गैबुगा फरुवा फावातने आदे एतनुगे अहुलवेरिन्नकी एतनं एदिगेन एतनुगे ಬೇಣುಮಟ್ಟಕ ಮಿದುನೇಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಂಗವಾಫಾವಾ ಗೊತ್ತು ಮತಿನ್ ಅಮಲ್ ಕುರಮು ಗೆಂದಾಮಿಹು ಗೈಬುಗಾವಾ ಕಂದತಕಂ ಈಮಾವಾಮಿಹು ಸುವರುಗೆ ಹದ್ದವಾಫಾ ವಾಕಂ ಕಬೂಲ್ ಕೊ එකම දහිවෙතිවේ එකමಟ್ಟක මසේ කුරමු ගෙන්දාමිහු අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා වහී කුරවාෆා වනි الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون එමිහුන්නකි ගයිබන් ඊමාවාමිහුන්නේ आदि एमीहुन्नकी नमाज कायम कुरामी हुन्ने आदि एमीहुन्नकी तिमंग अल्लाह देवी तकतिंग हेद कुरामी हुन्ने आदे कीरित अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरवाफानी ईमान कमुगे एम्मे मुहिम्मु रुकुंतकु तेरें गैबं ईमामुमुगे मुहिम्मुकमुगे वाहक गैबगा फरुइफावा हकीकतन अलगोन्में मुस्लिमु कबूल कुरंजी गैबगा फरुइफावा हकीकतकु तेरें स्वर्गया नरक वाकं अलगोन्में कबूल कुरंजी गैबुगे हकीकत तेरें एम्मे बड़ो एंग हकीकत की अल्लाह सुब्हानहु व तआला वडगिन वाकं अलगोन्में कबूल कुरु अलगोन्में नंग इलाह फेनिफान उयस अलगोन्में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ईमान वा एकलांगे कुलदुवंतकमा एकलांगे इज्जतवतकमा एकलांगे सुब्हानहु व तआला उफदवाफावा मखलूकुं वाकं अलगोन्मेंगे लोला नुफेरुनुकम गावेस ईमान वा आदे कोमेकस
suwarugege wahaka mire mita dekemun dairu dekkene iruga algon men suwarugege niyamettaku matin hadankon e suwaruge dahiveti umattaka mitaran as mitibi e suwarugege dahiveti kama ekomuge wahaka aduha ekama mase kurumuge hewa tawfiq algon me devar ade kommekas mire algon mitana mi huttuni mi mawluwa wahaka dakka kanno ehannamais algon hawalu efawa masuliyatiki mirege mi jalsaya behegotun kurkuru taarafin eru ade egotu emme furutuma jalsa ferien edei adat party ke member alqari ahmad riyaz ge kirit quran kewumu ade efo algonge mi kurkuru taarafa fahu mirege mawlu ade suwarge ede mihaya beenuwa maalumat eswaruge furiham kan waka kirit qur'ana ma rasula sallallahu alaihi wasallam ge sunnat go aliga awon men adat party ge ilmwering majlis go naib rais falilatu sheikh ilyas hussein mi podium ga tibe huna vidala diwan ad fayda sheikh ilyas hussein awon dannawal ma kurin awon mitaga faha kolla hiwa deti nokuta e boy ei mire awon men mita mi bawa jalsa ki wara muhimu jalsa hai mi jalsa anwata mi badalu muhimu wa wara gina sababta algon men algon faha kuri fay buhuri ade mege kurin algon men aduwahum mi gendani amu gotigga aduwahum mi gendani narkaya ge biruwerkum ge wahakya kawwal ge azab ge wahakya nuba amalta hingami hunna allah subhanahu wa taala devwa fawa tajar kurwa fawa azab ge wahaka hewa amaltako allah subhanahu wa taala ge amr fultaka kiyamam vi solih alunna guri swarge ge matwer niyamettago wahaka tafsili gotigga algon menge mifada stage takun adi ma tanwas gotigga adu ifenne kommekas mige tankole kurin algon menge mi rajyega birweri kamuge wahaka nuwata azabuge wahaka dekkun manawefa utumu e wahaka ta wati nudekki ehannamais algon menga rajyen ya siyasi helun teri kamuka libunu fursatagege beenum hifa algon men kurin kiyanu de huri wahakata algon menge rayitunna wani ivadifa algon dannawane miharu algon men miyoti dekolo hama gotegga kiyadinumge fursatu algon men livifaye algon hitun allah subhanahu wa taala e ilahuge nabiyuna rasulun fonuwa ebe kalunnan hawal korewun amanatga wani birweri kamuge inzaraayku ufawerkamu khabaru rayitunna hamyan ivadinuma ehen kamun algon menge haya bajeru kumattaka mi deba ekoekiga balance waane gota algon menna hushala dinumaki nuwata algon menne maalumat limaki wara muhimu kamekam ga algon dannawa ade adat party ge faratun mire mi bawa mi darus muhimu wa sababta tereng algon adi es sababu gannawa dana adat party ge rajye ge tafat kankolta hoga dini nasiha dirumga waragina program take hingafawa adat party ufeddumu masekke feri duhum ferigen bihas waswarna aharum ferigen huttumennati miyada hame migennani dihi rajye eki kankolta hoga rajye ge emme uturun ha alif atolum ferigen rajye ge emme dakunan addu atola hameya mideterega wa hurihara hegga dini nasihata islam diinuge hagigi maalumat rayituna for kodinu masih kuramu adat party ge ilmuweringe aguhuri adi minne masekkatun ekamuge wara foni natija algon menna miyadu fennamun dakan algon dannawa dana ekamuge en natija ki algon menge zuwanunna kudapudin miskitta huga jamaata huga namaz qaim kurumun da ufawari manzaru algon menge wiyafar verina bodeti mihun mudalu zakat dinuma ramadan mah rode huma allah subhanahu wa taala farul kurevi farul taka furiham gotuga kiyemanderkan ada kuratan algon menna fennamunda ufawari manzaru mi haqiqatu aves algon men ufa kura kame ade algon men adat party ge faratun kuriya genda dini nasihat dinum program ki hame kani emme stage ekga kurin denne fadan emme tanegga kuramun anna kamenno adat party ge ki siyasi party kama vefa adat party baba komme jalsa ki jalsa ga dini nasihat
Allah subhanahu wa ta'ala ge risalat algon menge rayituna hamiya hommes sifaiga for ko difa wane galsai ade mi wahaka algon midannawani waran ufalai sabaki mikamaki hamaikane adat party rajega ufedifawa emme siyasi party ka adi kureifawa kamennu adat party mihatana bebi komme jalsa ki jalsaiga Allah ge zikr kureifawa jalsai Allah ge kalam fulu adoyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis fulu tage maana nuata risalat rayituna hame for ko difa jalsai ehmima mikamuga ufa algonu mita adat party ge emmiha memberun nay ko hissa kora ade adat party algon kurin dennai fadan difawa tafatu dini nasihetta waki cd takege sifaga dehas havana haru algon men hagu bas ge namuga series ekulawali me darustahaki adat party ge aamu jalsata hugaya adi tafatu dini nasihetta huga deifawa taqrir ta dini ilmi taqrir tak mechi ekulawal mafu siyasi evs kulen ega nujassa hame ekade dini malumat tak ekulawal lafa himana fawa darustake me program ki nota me haguba series ki awon menga rayitum waraboda balagen echkam ga awon danno sabaki adat party ya siyasi gotun gaya nuwa befulu nota adat party ke fikura visnu qabul nukurawa befulun nabes adat party ilmu weringe basfuluta me haguba series ge tereng hisaba 4 way fawati me haggubas darutahu terelafa kiyawa kudinna kuda kudinna siyasi halbolikam teriya nuwade dine malumat limgo fursat libifawaka ehenkamu algon men me tayyar kuramun gendi haggubas series aki wara faida kurane echkamuga algon dannawa ade mirege mi jalsa muhimwa sabab ta alonu dannawala iru alonu mire faaha kollam beenuwani alonu menge mirege mi maulu suwaruge ede miha mi maulu fayata Sheikh Ilyas Hussain deba mi taqriraki hakuba series ge sateka wana darus no da sateka wana cd gotuga alonu men tayyar kurma gastugo fawa cd ge wa alonu men faayati ahartauga kurefawa masikketago natija gotu warak gina adadaka darusta record kurefa ebuhuri ehennama sadi huriha eche midennavi hagu baske series ke terega himini fen wa wa dannaw ehennama wis awon dannawani Allah irad kureviya mege terem wes viha wes gina adadege darustan awon men me series ganwata ehen series ganama simanagen jebefuna hamya for ko dename ade adi hama mi fursat go algon dannawalam beenon Allah irad kureviya mirege mi darus algon men record kurma fo adita duwahu algon men adat party ge ofihun tibefonna libene goen intizam kurumuge masekke kurumun dawaka adi nimalma kurin algon wara maafayaku adi hitamayaku dannawan jeheni mitanuge kaaniwaluge mewbodu gotitere furifawakan tiya emme huriha befonna ekashigem wawara ishin numuge intizam algon menna hamajesa nude uniti waraboda maafan ede wahaka ya ganaka deha henga gondi algon men mita eturi algon men umedu puriwara wurves ma gina adadakam mitana befulun evve tibbe viti e huriha befulun algon menna e fursatu nude unu kamattaka adat party ge namuga tiya huriha befulna wara maafaeku mewahaka dannawa ade algon ekgodakas mirege me muhimmu mawluge fursat wagutu nagala kan neti ehenkamu algon de mihar mi dannawalani algon menge mirege mawlu suwarge ede mihaye algon men suwarge ede fadan suwarge ede emmenna suwarge ge matiwarkamuga wahaka fayat Sheikh Ilyas Hussain bayan kodegu fayat Sheikh Ilyas Hussain
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ببركات ما بدلوا ما بداعن تبوي أقولك إمها لبتي مسلم أخونا أختم TV के जरिया इन्ना रेडियो के जरिया इन अगमेंगे में अड़ुतंग अस्सवा अदि बल्लवा एम्मेहा लोबेती दिहराजे के रायतुं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अदि अगम में मिताग मितिलावत कुरी आयत की आल इमरान सूरत के सते का 30 तिमवन आए मैं आयत का अल्लाह सुब्हानहु व तआला हाइंगुड मतिंग अगम में मिगवाल बनी Tebami kunang Allah subhanahu wa ta'ala devva faafa fussawma udutaka bimuge tanawaskan libigumwa soruge libigatumattaka tebami kun awaswagannash mi soruge tayyaru kurefoni taqwa verinnatake lobete khunna uktun ebiskale shakkenne mi dunya agumen duko diuma fahuga agumen daan jehene tanaki detanun kure ettane yang isyara kurab Allah subhanahu wa ta'ala surah kehebanatuga wahi kurab angkawani fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir ebbai kwani surugege anabbai kwani narkaige Allah subhanahu wa ta'ala agumeng emmen nakiwes suruga wante wirin kam galabwas lobeta khunna uktun Quranuge muriti ayata kunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge agmavi irshad hoga aliga स्वर्ग एदेमी है बेणुवा मालूमात कें मी फुर्सत का गेनसे तो बलानं दुआ के अल्लाह सुब्हानहु व तआला गुण के दूफा से है कुरबा ते मेहा लोबेते खुन्ना उख्तुं इंतजार कुरबम गेंदवा फद अदि अगमें एम्में के ईमान कम ताजा कन लिबिगेंदा फद है उबस्त के बुनलुम के तौफीक अल्लाह सुब्हानहु व तआला गुण मिमर को देबु लोबेते खुन्ना उख्तुं स्वर्ग के तलदंडी से बेवे इतौलदंडी के दत्त के विषय बेवे सोरुगे के नियमत वरगिन गुना एहुरी हाय चे मिता का बयान को नदौन कम गावियस ईमान कंग इतुरु के दाफद कोमिस मिंवरे मूरिति आते हो गाली का गिनस्ते तो बलाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतन इरशाद व हदीस कुरबनी मिफ्ताहुल जन्नति शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह सोर्गे के तलदंडिया की शहादत के देखली में अगमें एम्में बस कबूल कुरा हकीकत कोम में तलदंडे के वस दत्त के वाने मितल दंडी के वस दत्त केंगे बेवे को बातो मितल दंडी के दत्त का की अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मूरिति आयत कुंगल को मेनंगे बेंगे ए सालिह व अमल तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला बकरा सूरत के 95 सनात का वही कुरबा अंगवने وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون الله أكبر إيمان صالح وعمل كرامي كنا كليغ فان اتاغ دشون فين آر تكين هنگ هنگا كنا سورغ تكيغ افاور خبر دباش لبتا خنا اختم ایمان كما اكوغ صالح وعمل تلازم ايروم بسورغ الگو من الليبين وطي هنكمون مثلدني کے دتک کی صالح وعمل تک باقی و باگ تفصیل الگن کوری گندان ارادہ کربیہ آدمی تلدنی کے واہ کا دکھونی ما अगुण हितंगरनी विथलदंडी के मुहिम मुखं दनगतुमट्टका
awgomen haqiqi hadisaen adu ahalumaki ebbes halategga awgomenge wagutu bekarugen daane kamen nune yaqinu bes awgomen baragina guna filawrta kellibene lobeta khunna uqtum arabi muslimu zuwana kewmattaka amerika daturu kuri etaga dirulumuga enege rattessakamga wegen diye kristiyanak e kristiyan miha me arabi zuwana dawat midani timenna ekuga effahar timemenge chaacha badaga nawashe balala kommekas meenege edumuge matin me arabi muslim zuwana mina ekuga arabi chaacha amerika ge chaacha ka wadefi etaga ishindegen inda etana badaga gannawani etaga fadiri aisha emmenge moonu taka nazar hingalu mafahuga mi bunani bitaga muslim zuwana ko behutte wihave sawaka mitanu nikunnas evves miha ko ena gona nukuras e muslim zuwana maayu se faitanu nikunnan dima kuri namas diumuga kuriga fadiri ena dimalan aisu me bunani e muslim zuwana e diumuga kuriga timenna kura 22 sawal taka jawab difa devidane he ada enege beenumaki enaki waram molu mihakkan sabitu koffa e muslim arabi zuwana nikamati kollu names lobeta khunna uqtun allah ge kuladum wantakan dunige kakabesne gene allah subhanahu wa taala kantata badal kurba goin e ekakabesi ihsas kurwechnu arabi muslim zuwana keri hurege mibuni maselennete timenna mi huri tayyarash fadiri ena sual kuram feshi puratama sualuga mibunani eya effada devane nuwa farataki e kon faratetto arabi muslim zuwana jawab ga mibunani allah ay allah hai la ilaha illa allah laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir devana sualaka fadiri mi kurani timwane nuwa devechki ko bahe arabi muslim zuwana jawab ga mibunani ay re ganda duale wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahar timwane fadiri kura sualaki hatarwane nuwa tinechki kubahe arabi muslim zuwana jawab ga mi bunani ei allah subhanahu wa taala ge nabiya musa alayhi salam khidru ge fanu ga arihu ga wadaga tumuga e gushelu bitin uzure atarwane sual kurani fadiri faswane nuwa hatarechki kubahe arabi muslim zuwana jawab ga mi bunani ei taurata injila zabura qur'ane fadiri faswane kura sualaki hawane nuwa fahechki kubahe arabi muslim zuwana jawab ga mibunani ei fardu fas namade hawane nengega hawane kura suwala ki haybane nuwa haichki ko bahe arabi muslim zuwana jawab ga mibunani ei allah subhanahu wa taala mi kaun khalq kurbi hadwa hai خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام haybane kura suwala ki abane nuwa haybane ichki ko bahe arabi muslim zuwana jawab ga mibunani ei hain ude alladhi khalaqa 7 samawatin tibaqa avane kura suwala ki nuwane nuwa ayvana ashachki kubahe arabi muslim zuwana jawab ga mibunani ei hamlatul arsh arshu fulla wa am malaikatun wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawmaidin 8 nuwane kura suwala ki dehwane nuwa ichki kubahe arabi muslim zuwana jawab ga mibunani ei musa alayhi salam allah subhanahu wa taala devi nuwa mu'jiza hai dehwane kura suwala ki iturun qabul kura dehe ki kubahe arabi muslim zuwana jawab ga mibunani ei hewkantake man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha wallahu yudha'ifu liman yasha egarone kura suwala ki barawne nuwa egara ekki kubahe arabi muslim zuwana jawab ga mibunani ei yusuf alayhi salam ge egara akhunne barawne kura suwala ki terawne nuwa bar ekki kubahe arabi muslim zuwana jawab ga mibunani ei allah subhanahu wa taala musa alayhi salam devvi mu'jiza ke musa alayhi salam allah ga amru fulan asakulun kandu ke jesse me hedikente bara mage fanfajarat minhu 12 ayna terwane kura suwala ki sadwane nuwa terwane chki ko bahe tere chki ko bahe arabi muslim zuwana jawab ga mibunani ei yusuf alayhi salam ge 11 akhunna ekalege fanu ge mamma ya bappe sadwane kura suwala ki रूहन नति नेवाला इच्छकी को बाहे अरबी मुस्लिम जुआना जवाब गा में बुननी ऐ सुबह फतिह व सुबह इदा तनफस बादरी फनरे कुरा सवाल की एमिह का जंग दतुर कुरी कब्र की को बाहे अरबी मुस्लिम जुआना जवाब गा में बुननी ऐ यूनुस अलैहि सलाम पंडु के तेरे दिरवाले महे फल्तकमहुल हूत
सोलवने कुरा सवाल की दुख है तुम अफहुगे सोरुगे वम बैकी को बा है अरबी मुस्लिम जुआना जवाब गमी बुननी ए यूसुफ अलैहिस्सलाम के अखुन तक की ला तस्रीब अलैकुम अल-यौम यगफिरुल्लाहु लकुम सतारवने कुरा सवाल की एचंग अल्लाह खल्क कुरबा फै मुनकर चकम वही कुरबी कोचंग है अरबी मुस्लिम जुआना जवाब गमी बुननी ए हिमारुगे अडे इन अंकरल अस्वात लसौतुल हमीर अशारवने कुरा सवाल की अलिफानु अल्लाह खल्क कुरबी का कोचंग है अलिफानु हलाक कुरवनी काकु है अलिफानु सलाम कुरवनी काकु है अरबी मुस्लिम जुआना जवाब गमी बुननी अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलिफानु खल्क कुरबी चकी इब्लीस से अलिफानु हलाक कुरवनी अबू जहल यानी कि अवानुन ने अलिफानु सलाम कुरवनी इब्राहिम अलैहिस्सलाम वी वनेंगे ने कुरा सवाल की मम्मे का बप्पे का नुला अल्लाह खल्क कुरबी तकिचकी कुबा है अरबी मुस्लिम जुआना जवाब गा मिबुननी ए आदम के फाना मलाइकतुन्ना अल्लाह सुब्हानहु व तआला सालिह अलैहिस्सलाम मुजिजा के गुतका देबी ना खाए आदि अल्लाह सुब्हानहु व तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाह कुरब मटका देबी कब से 21 ने कुरा सवाल की रीवने कुरा सवाल की अल्लाह सुब्हानहु व तआला हिलें खल्क कुरबी कोचेंगे हिलें हलाक कुरवनी कोंबेंगे हिलें सलाम कुरवनी कोंबेंगे अरबी मुस्लिम जुआना जवाब गा मिबुननी ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला सालिह सलाम देबी मुअजिजा गुतगावा ना खाए हिलें खल्क कुरवनी हिलें हलाक कुरवनी बाई की फील बागा मिकुन्ने तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिजील हिलें सलाम कुरवनी बाई की कहफ बागा मिकुन्ने फऊ इलल कहफि यंशुल लकुम रब्बुकुम मिन रहमति 21 ने कुरा सवाल की एचंग खल्क कुरबा ए वर बड़ इचकम गा वही कुरबी कोचंग है लोबेती वक्त माफ कुरबा दे सवाल तक के जवाब बड़गन गेनेस्ते नहीं हम अरबी मुस्लिम जुआना जवाब गा में बुननी ए अंगिनोगे मकरे इन कैदहुन अजीम 22 ने फादिरी कुरा सवाल की ए गहेगा बार गोफिवा कोम्मे गोप्पेगा 30 फैबा अदि कोम्मे कुरी गंटका फस्मेवाला अंतिरीगा तिम्मेवा अलीगा तिम देमेवा ए कोंग गहेंगे अरबी मुस्लिम जुआना जवाब में बुननी ए आहारे बार मस ए गोप्पे 30 फंग ए मसर के दोस्त के फस मेवा की फर्द फस नमादे रे गंडू के 3 नमादे दुआलू के दिन नमादे अल्लाहु अकबर अरबी मुस्लिम जुआना में 22 सवालों के जवाब अडो हम होगा फादरी हम ही में बेजे चार्च के तेरेगा विस मुड़िंग हम ही में कम विरवी गंदिये अद अरबी मुस्लिम जुआना दिव मटका एंबुरी गंदिये नम इस दिव मुका कुरी का फादरिया मुखातक में बुननी ए फादरी तिमन बेनु मी खलिया एम सवाल कुल्लाश मा हुवा मिफ्ताहुल जन्नह स्वर्ग के थलदंडे की कुबा है एने के इतरु हमें ही में कंग इतरु गंदिये चार्च तेरेगा तिबे मी कुम फादरिया मुखातक में बुननी ए फादरी है मैं अरबी मुस्लिम जुआना कले पूरी 22 सवाल जवाब दी थी है मीना पूरी एम सवाल का कले जवाब नेंगे है फादरी नेंगे हकीकत फादरी बुननी मटंगे जवाब नमस्मा बुनफी नम मगे फुराना नुरक्का विदान थी बिरुगने एमे हुम बुननी एब्बिस नुरक्कल ने थे जवाब दे देश फादरी बुननी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह का कुल तुम तक एक का बिसने के कम कंग इरादा कुर्बा फिना में कम का वही कुर्बानी कुन फयकून एकम वान इन इस्लाम कबूल कफ मिस वर्गे के थलदंडी अल्लाह मुस्लिम अरबी जुआना हेउ जजा देवास इतागति बिमी हुन इन अडेगा शहादत के देखलिमा दुलुम बेर कुफ आदे मिथलदंडी लोबेते इज्जत तेरी मुस्लिम खुना तुम अलगुमें सत्ते मुस्लिम का दावा पूरा मुस्लिम गातुगे से बइन नमे सरगुमें के थलदंडी के दस्त के नहीं मिसोरु के यहाँ फसे है कुन लिबेन मिसोरु के लिबेंग होती अलगुमें हेउ अमल तक एक कोगिन आदे मिवाह के अलगुन गिनस्तेम बेनु भी मिथलदंडी के मुहिम मुका मिथलदंडी की शहादत के कलिमा थलदंडी के दस्त का की सारे हुए अमल तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला निसा सूरत के सते का सवी सुनात का वही कुर्बान कवनी ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا إيمان كمتي دميهنها دميهرجن أنجن كبيس فيرهن كبيس صالح عمل كفين ما ميها رنگل الدناس إن دانغ تنكي سورجه سورجه ده ميها إنغتي مي عمل تكرون مي سورجه جواها تنگ أدو يونيما ألقم من بلالم بمسورجه بنا كرفوني
hitam million rupiah etto ihawarage ganduwaretto me lobeta khunna uktun tasawwurun beeruga algomen ne tasawwur kuren Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka guma be irshadaka Allah ge wahi basutaka guma balali ma guma ge sikune masakate nukure soruge gene matta wara biskina guna hingama Allah subhanahu wa ta'ala me wahi basuna me diga visnalan Allah subhanahu wa ta'ala sajida suratuge 17 wanatuga wahi kurba angwani fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun ಸ್ವರ್ಗವಂತವರಿನ್ನಟ್ಟಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ರಕ್ಕಾತರಿ ಕುರಬಾಫವಾ ಲಲುಗೆ ಫಿನಿಕಂ ಎವ್ವಿಸ್ ನಫ್ಸಕನ್ನೆಗೆ ದೆನ್ ಕಿಹಿನ ತರ್ಗು ಮೆ ಬಯಾನ್ ಕುರಾನಿ ರಬ್ಬುಲ್ ಕಾಯಿನಾತ್ ಹಂಗುಡು ಮತ್ತಿಂ ಇಲಾನ್ ಕುರಬನಿ ಏಕಕವ್ವೆಸ್ ಲಲುಗೆ ಫಿನಿಕಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಂಗವಾಫೆನ್ ನೆತೆ ಕೊಂಕಾಲೆ ನೇಮತ್ತಕ್ಕೆ ತೋಮಿ ಕೀವೆತೋ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮಿ ನೇಮ ಮಿ ದೆವ್ವನಿ jazaa'an bima kanu ya'malun dunya mati Allah subhanahu wa ta'ala enge gotange migun hayatuge dostan hetu kofawati badalake gotuga jazaa'ake gotuga Allah devwa ni'matake jazaa'an bima kanu ya'malun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummaten irshad devwa hadis qurbani Allah wahi qurbi qudusi hadis a'adattu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام كمن الله إنك قلت الدنيا حياتك دوستن هيدا كفوا صالح علونتك كمن الله تيار قربا فوا نعمتك كي دنيا جيك كبس فني فنوا دنيا جيك بس ميه كان جيك تعريف بس على فنوا أدي بس إنسان جيك خيالا فكر بس أو مبورة ما بدتي نعمتك كي الله أكبر نمسين كم مس ممر القرآن کا بیان کرے فواتی وے اے تے algo من دراسہ کو بلالم می بین ونی کو بات و نعمتك كي لو بتخنا وقتم سورك بنا كوري فوا غتا مدوغا رسول الله صلى الله عليه وسلم دبي ارشاد كام انني بناء الجنه لبنه ذهب ولبنه فضه وملاطها المسك وحسباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران من يدخلها ينعم ولا ييأس ويخلد ولا يموت ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سورك بنا كره وفني رنا رهينه رنا رهي غلاله فوني غم كستورينه بنا زينة كره فوني رم متكا ياقوتا جواهرنه اتاغ ويلكم غا وني حكمه الله اكبر اتنا بدفي ميها دائمي نعمتك نعمت كندو منته اتاغ مرو منته دائما دميهرمه وني اتاغ زوان كان گلينو دانه زوان كمتيغا دائما دميهنانه adi enege feerame bawisnuwane miswaruge ge wahagal gommenna adiweerumi annani mulinges tajri min tahti al-anhar etage dasum fengar takin hinga hunnane izzattari lobeti muslima kunna uktun al gommenge sikundi ga gommen bahattan jehene suruge ki niyamatike gochen masaka kurumuge tanen non hin hamajahuma ufaverikan loluge finikan hituge ufa hashikanduge aram ehen ebbese kingetagenen masaka kurangu tanen non yake ehmbima hita finikan libigenda lola finikan libigenda manzaren etage dasum fingar takin hingiga hurmaki fingar takuge wa kaima balalam besabeje konkala fingar take tomi Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad suratuge fandarona ayatuga wahi kurba angwani mathalul jannati allati wa'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghayri asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة الله أكبر تقوى ورينتك تيار كري فوا ميسور کے تاو کے دسم فنگار تکن ہنگنگا غنانے فنگار تاو کے ترنگ ہتر آر برم مشہور ایک ترنگ انگار کی تغیر من ننگ دم مندا فنگڑے فرتم آر دیونار کی رہائیں ابس کہال بدلے نانا کیرو کے فنگڑے kiruge are timmanara ke agomenge lobeti muslim zuwanun visnan jehen mege tafsil irada kurbi algon geneste to balana bomi hunna miru rahatenivi raluge aren gehna vani raboyima ege tafsil irada kurbi geneste to balana hatarwana araki saaf miru mamui are
dengal gommen kontana kunto mi arutam mi annani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatan irshad devane inna fil jannati 100 daraja surgege we sateka daraja hadis qurbani idha sa'altumullah allah sual kufinam fas'aluhu al firdaus edeje firdaus fa innahu wastul jannati wa a'laha surgege me medei emme mati maqame wa fawqahu arshur rahman rahmavanta Allah subhanahu wa ta'ala ga arsu palege matigavane wa minhu tufajjiru al-anhar etanunne me ahartakin annani Allahu akbar enum vesadi me hatar arun perugen anna adi ete finganen eboy ege terengen araki kautsar ki ar agumen menne besenge kiritu Qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala suraten enamuga bawala bafawe inna a'tainakal kautsar timen Allah kalege faana kautsar ki ar devime me aruge tafsil me aruge sifa bayan kurba rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurbani hafatahu min dhahabin wa fidda yajri ala al-yaqut wad-durr ma'uhu abyad min ath-thalj wa ahla min al-'asal man shariba minhu la yadhmahu ba'dahu abada Allahu akbar Allah gomen men nabis efen arun fende bash kausar ki ar washagem bani farta kerre ni fai rana rihin fenganu demamon dani ranuge muta adi yaqutam matinne etaga fenganu ganu fena pure saaf mamoye pure mire efem boifi mihar den duha kus karikku men nete Allahu akbar etaga tarita bani rana rihinne ege turun adi baydak kya ar biswe ei shahidum femwarane ar adi barik namaka kiya fengande biswe ei sorgege dormatiga shahidun nataka tayyar kuri fawa fengande salsabil namak nande fawa ar zanjabila ekule fawa ar tasnim nande fawa feng ar kafur ekule gamba ar salsabil ar Allah subhanahu wa ta'ala salsabil fenganda behegotun kirit Qur'an ga wahi qurban goni wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila عينا فيها تسمى سلسبيلا الله أكبر أي زنجبيل يكون يجمع فينغندك آرك رلوك آرن إتنون يميهن بوند وينه كاشتكوغا يكون يفاوني نند يفاوني سلسبيل عينا فيها تسمى سلسبيل هذا سورة جمع ما بويمكي أي تصنيم نند يفوا آر إعراب هيكتون الله سبحانه وتعالى المطففين سورة فنسي سناتهم فشكين أشاوي سناتك نيال ورد تفسير کو بيان کو دبافا وحي قربا أنقوني يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون sikka jassawa bandu kurabba fawa saaf raluge arake etanu yemi kunna bonde vene efem boyma fahuge me fahuga annani khitamuhu misk goma kasturiga was ek kurai fawani taslimaya gomba ekattaka tayyar kurai fawa tanetto yashrabu biha al muqarrabun allah ga hadrata kuttam begum wa alun e arun fembone ei raluge are ಎಂಬಿಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹಿ ಕುರವನೆ ಜುವಾನುಂ ವಿಸ್ನಂ ಜಹನೆ ದುನಿಯಾ ಮತಿ ಕರ ಹರಾಮ್ ಕುರವನಿ ಕೀವೆ ಸೂರ್ಗೆಗ ಹಲಾಲ್ ಕುರವನಿ ಕೀವೆ ಸಬಬ್ ತಕಿಂಗೆ ಬೆವೆ ei ನಿಅಮತುಗೆ ಗೋಚೆಂ ಎತಾಗನೆ ಮಸ್ತುಮೆಂ ಎತಾನಗೆ ಬಲುಗರಿ ಹುಮೆಂ ಎತಾಗನೆ ಹೊಡುಲವುಮೆಂ ಎತಾಗನೆ ಕುಡಕೊಮುಗೆ ದಿವುಮೆಂ ಮಿತಾಗೆ ಮಸ್ಸಲ ದಿಮಾವತಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹರಾಮ್ ಕುರವೆ ದುನಿಯಾಗೆ ರಲುಗ ಹತರು ಕಬ್ ಸಿಫೆಂ ಅನ್ನಾನೆ ಬಲುಗರಿಸ್ಸಾನ್ ಸಿಕುಂಡಿ ಪಿಲಾದಾನ್ ಹೊಡುಲವೇನ್ ಕುಡಕಮ್ಗೆ ದೇವೇನ ವಾನ್ವಾಯ್ ಚೆನ್ನೆಂಗೆ ಎಂಬಿಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಓಗಾವರಡಿಗಂ ಹರಾಮ್ ಕುರವಿ ಏತಿ ಮೆಂಗಿಲಹ ಗಳುನ್ನೆ ದುನಿಯಾ ಮತಿಗೆ ನುಬೋಶೆ ನೀವುರ ಆರಾಮ್ ದನಿರಾ ಎತಾಗಲಿಬೇನೆ ಮಿನ್ ಖಮ್ರಿಲ್ ಲಜ್ಜತಿಲ್ ಲಿಶಾರಿಬೀನ್ ಬೋಂ ಬೇನುವಾ ಮೀಗುನ್ನಂ ಎಬೋ ಕೊಮ್ಮೆ ಫಹಾರಕು ಆ ರಹೆಂ ಆ ಲಜ್ಜತೆಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಸೂರುಗೇಗ ಎ ಬಿಯುಮಟ್ಟಕ ಎಹಂ ವೀಮ ಎತಾಗೆ ಮನಾ ಕುರವು ಮಿತಾಗ ಮನಾ ಕುರವನಿ ಎತಾಗ ಹುದ್ದ ಕುರವನಿ dengan gomen ege tafsila sorge wade wijjiwiya
balalam wes kehne menew matta wegen dagoin akiridu qur'anuge eten ayetek ga mege tafsil bayan ko debba fawe ege terengin ayet waqiya suratuge mitagal gommen nan jasa fashion adwigen die ayet waqiya suratuge 15 ayetum fashigen gos tiris habban ayatuge nielangal gommen balalam vi niyamattuge wahak e soruge ago kuriges dannawa fin niyamatuge gochen niyamat tanusugum watanen en eppes kamenne ufaverikan hin amajahun maja kollun lola finikan libigen diu embi Allah sifa bayan kurba wahi kurbani ala sururin mawduna muttaqina alaiha mutaqabilin emigun rana jawahirun tayyar kure fawa dan takuge matige lengilagen tibene eko kaneka furagas tigen to no eko kaneka kurimatilage mutaqabilin furagas tundeven e dan tan emigun beenu warakan uswegen dan Allah subhanahu wa taala tiris dimwana ayatuga waqiya suratuga mi wahi kurba angawani ebambi hunge dan tawani ufuligenne wa furshim marfu'a kihawarak emigum beenu warak ufulaleven tirukuraven danta ram muta jawahira yaquta zabarjatun hedifawa danta huge matige lengilagen tiben dem beenu wani bolan buyima beenu wani Allah subhanahu wa taala emiyunge khidmatuga e fonuwa zuwanunge sifa bayan kurwa kuri wahi kurwani ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين الله أكبر زوان كم متي دمتي به ريت كم حسن فوا زوان فرهم كدين emihun ge gatan hinga hunna fen arta kun nege ratash takagen emihun ge gata burj hamundane Allahu akbar الإنسان سورة نوارنا تقول الله وحي قربان كوني ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا الله أكبر كين تقول من تصور قرآني زوان كمتي دمتي به حسن من نين ريت كان يجي انتهى درجين إيه رات ريت كان يفاجئ يبيهم جاتن عنانه ezuan kudin fenunima kalege faanan hifu we wada gannawane enota mukhatabegen anna mihay kalen hiwane vihruwale fawa ram muttakin in Allahu akbar adege iturun ehen eccen etaga fenijjanama ni'mataka bodu egamba verikame fennane ade ratarita buyama fawga mastwanito Allah subhanahu wa ta'ala wahi qurbani la yusaddauna anha wala yunzifun bolugari hume vesnete masumen nete nubaiche nubunane nuba wahen nuduane khitamuhu misk goma kasturge was mastumen nen bolugari humen nen bo komme paharake ituru kame ehem bimata e rizqu libuni me mi gum mibunani wa utu bihi hada alladhi ruziqna min qabl Baqarah surat ke-1 sanatu kami bayan qurbani miga kuriga saharun libune mi rizqta Allah wahi qurbani wa utu bihi mutashabiha fennu man ibbatarke namis anna komme paharako rahat tafat ege lazzat tafat ituru miru kaman ituru lazzaten Allahu akbar mi emi sorge ge nemat mastumen nete bolu garihumen nete den hasabum beenwane mewata kebes embi makuri wahi qurbani wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun Allahu akbar emigon hinge deha gota beenun qur'ane mewata ke etagawani tiris dewanayata tiris dimmanatuga Allah subhanahu wa ta'ala waqi'a surat kami bayan qurbani wa fakihatin kathiratin la maqtu'atin wala mamnu'a mewata ngihagine medukandu men nete husu men nete manakuru men nete beenun gotaka beenun qur'ane wa fakihatin kathira لا مقطوعة ولا ممنوعة وفاكهة مما يتخيرون بينون قتك بينون قرآن ميواتك أديك يترون إزوان كدين إتابتكوكا إيشيتن إفاقين يمبر مندان إكا كديه إيمانك كنان قومي فهارك نجي إتيغا إهن رهاي إهن لذتن هين مجهون وفاوركن سورغيك إيتا مدنيا متيغتا مسكا كوري الله دفع جزائك جزاء بما كانوا يعملون ولحم طير مما يشتهون اميهون هين اديه وترغه دوني تكوغه
mastakagen ikuding annane. Allahu akbar. Raboif. E buim boif. Mewatake kaaf. E mastake kaaf. Den beenuwani kon hingama jahun adege ituru annane. Nafsu eduntake eves kuring ibade. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifa kurba bayan kurbani innaka tanzuru ila at-tayri fil jannati fatashtahi fayakhirru bayna yadayka mashwiya. Allahu akbar. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Surgege dooni kan udhiken tanikon hitan arani madam mi dooni kevena mahada miru mahake miwani hitan eri huri maccan fihigen tayyarugen tabutaki gaiye eita surgeki kontana konto ekan minwarwani minun ehentanegga ei surge de miha misurge libigatu mattaka awasagatu man Allah mi haingudu matin goalebbe enkam Allah subhanahu wa ta'ala fusur suratuge tiris ebbanata tiris devanatuga mi wahi kurabani ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله أكبر. تباني كون هين يدي غوتا هين يدي هايتشن بينون يتشن ادي كوم يتشن يتاغ تباني كون من ورغين أنانه مي رحمة فانتفا فستوا دفا الله کے حضرت تباني كون دفا مهمان داريك لو بتخنا وقتون كيف بتاغ من قبول نكرم دي الله هين ودمت ميلان قرباني misurugege neematten milibeni adi hisabun nufude kurien Allah wahi kurabani eke yumaffa dem maja kollam beenu me aram libe tanake mitagoti aram kur mehen kamennen wa hurun ain kamsalil lu'lu'il maknun rakateri kurei fawa ram muttake fada rit kan husse fawa hurul ain lobet uktun kudakom maatiri wada gannawati दुनिया मती का बेकार वहां कत के नुदक उंगलगोंड इल्तिमास को दन्नवं ईमान कम बलि कशी में बाय मी हुंगे बबुने कले सोर के गुस्सो हिरुल इन फेनुने ममदु कल्लानंदो इस सवाल तक के कुर्म के बेण में ने जवाब लिबेने कुरान जवाब लिबेने कुरान अलगो में केवम वी कुरान अलगो में ना मगु दक्काने हुरुल इन अयुश मिन अय्य शैइन खुलिकना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम سؤال دنه وني كوچا كنتو مي حور العين هدي فوني رسم حديث كوني من ثلاثه اشياء تنجكن اسفلهن من المسك واوسطهن من العنبر واعلاهن من الكافور حور العين تيري با هدي فوني غوم كستورين مدو هدي فوني ما وهرن متي با هدي فوني كافرن وشعورهن وحواجبهن سواد خط من نور الله اكبر ekamballunge istari kanda buma ei nurum va kalu kuleke ei hurul ain rahman surat ke fansa sab banayat ka Allah subhanahu wa ta'ala wahi qurban kawani kaannahunna al-yaqut wal marjan saaf kama reeti kamuga ei yaquta marjan fada reeti paike Allahu akbar Allah wahi kurabani yami hung hinga majasalu mattaka hurul ain sallallahu devani kamthalil lu'lu'il maknun rakkater kurefa ram muttake fadabaiki den raves boit mastu mennen nedeve kamennen den kihinutto meni mewaves kevich hinga maje fada hik dhanawaswa fada hurul ain Allah devagi ufa kuratanen loluge finikan hituge ufa hasikonde aram soruge ke wani henge besetten ebbes kamek kura kannu je den kon kametto hadithete ko to kiyane Allah wahi kurabani la yasma'una fiha laghwan wala ta'thima illa qilan salaman salama Allahu akbar etaga bekaru aduteke nuivene kubberi wafada bastaken adu niivene etaga ivene salamu salam hutte salaman salam hutte mi etanun aduigen danecheki den me hasabun algom gelo beti oktun kuda ko maatiro daga suwalta ke nukurabati hasabun ufedeni hurul ain ke wahake kale mennan hurul ain har menna coaching hai adwaswa Allah ke wahi basful واقع سورة كتير فسرنا تقول الله وحي قرباني إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا الله أكبر أفدمكم يميهم
خلق كربيمه ادي كمبلون كهنتو مهدبي بكوري بايغ گتوگا فجعلناهن ابكارا احساب نوفدني ادي كوري وحي كربني عربا فرين دكه لوبيوا امبين تككم گايلك اترابا ان عمرك نن دو حقس مسكوليومه هنگما نبا سورة ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا الله اكبر كعب كيني تميكت كعب كيني افولي فوايت ما قرباتي كودا كودا علمي گوتون ان بحثمي افولي فا كعبا وس كيني بيمتين افولي فوات تميكتن كعب كيني وس فان نيكوم فوات زوان كان انهن كودين اگه ام زوان كان غدا فدي فا گوتوگا ميمتي مي كمبل هناني نيكوم في اترابا ان عمرك كون عمرتوي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث کو بني کہ ہاں عمرتو اے کون عمرتو حدیث کو بني يدخل اهل الجنه الجنه جردا مردا مكحلين بني 33 أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم 60 ذراعا في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام سورك وانتورين سورك فدكين تاني ريتكن إم انتهى درجة تريستين هرغو مركا تريستين هر وي مزوان كم فريا موا دوها کو 30 هر دوها کو سلاگن ندان دائما دمكم واغتوگا دنگه تاگواني هم 30 هر سته کا هرويس هم 30 هر اسكول فاستولس مو آدم عليه السلام کے سوراگا emme ekakos muskule kun hunnan embi ma iswat ngal gomen kananna embi ma dunia ga anhenuna behe ko tum salama radhiyallahu ta'ala no sual qurbani embe ja fama balu nisa'i dunya ya rasulullah dunia ga binge wa ke ki ko ba derwana fitri ko tum asar te qur'an embi ma adwasawala mo rasul hadis qurbani dunia ga anhenun hurul ain ga mirit kam ga maccan yivure etekkunen ituru gendane Allahu akbar ko ba to sual diye hurul ain pura mari tikam padwane إن فضل نساء الدنيا على الحور العين كفضل ظاهر الثوب على باطنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اتريج فيرام کے مچن بیرو کے لیفوا فیرام کے ماکن ہوری گوتن حورن کے مچن دنیا کے امبین کے ریتی کنتانے اہم بیمتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرو بنی اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها من أي أبواب جنة شاءت إنك دنوينه فرض فالسماء دركاتر رود واجب جن رود هفا عفت تريوه فرميها كيمن تريوه جنما سورگه کے ادور قلوان ادور قلوالے فبين دركم كملك وناش حور العين پورا ریتوان دنگونا نے حسد ورکن لبتا خنا وقتن دنیا متی کے مہوریا سوال غننی آخرت گننگے کال ابد سوال سبق اللہ سبحانہ و تعالی کیرت قرآن گا وحی قربان گونی العراف سورت کے 40 تیم آیت گا وحی قربان گونی ونزعنا ما في صدورهم من غل ہیتو گا حسد ورکن نیت قربا حسین ہجر سورت کے 40 آیت گا وحی قربان گونی ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين اللہ اکبر hitu gawa hasad kan neti kurabba husime den edanta ko gemati ke ka konne ka balagen emi ko ufalu ko ulene akhunta ko kutuga ebbes hasad ri kamen nonnan ne gani kamen nannan dunia mati ga dewana bi miha ehen timmana bi miha ehen hatarana bi miha mehen miswal take dunia mati gannan ei huriha ikke safta hayr kurwegen wannatane eta goti hingama jakun ufaveri kan hinne de ebbes kamen nen Allahu akbar ay sorg e sorg ali begat matta ka awes ko tume gwalve adiwas ingama bazar sorge ke bazar banna made sorge ke bazar be ko tun rasul sallam hadis ko ban adi kuda tan ko madu kodba ingama ya sabun ufede sual zuanu ge hitu gonna ne sual ehem bejja ilyas emi hun kaaygen boygen maja ko gen toilet kontane ge hunna lobeta khunna waqtun sorge ge nefa khanen اي كيفتو الله سبحانه وتعالى كيرد القران کا وحی قربان کو الانسان سورۃ کے 22 آیت کا وسقاهم ربهم شرابا طهورا
Allah subhanahu wa ta'ala fene bonde ban den kihina kunto bani rasul sam hadis ko bani ya'kulu ahlul jannati wa yashrabun wa la yabuluna wa la yataghawwatuna qila ya rasulullah fama balu ta'am emi hun kaygen boygen den eches bani kihina kun he hadis ko bani jusha'un wa rash'un ka rash'il misk Allahu akbar efem boy mafahuga faadege va derwane මෙදාගේ තෙරෙන් අඟෙන් නුබා වහෙත්තෝ දුවනේ ගොම කස්තූරිගේ වහය හොන්නානේ එහා සබුන් හොරියා කමෙන් නමුනේ නෙෆාඛාන නියමතක ගෝචක නොවිත වාඛාන ඉරිරු කොළන් දාන්ජ හිජනම එයි සෝරුගේ කි ඒ සෝරුගේ ලිපකත් මට්ටක අවශ්‍යකතම ගෝලව්වේ ජන්නතින් අර්ධුහ සමාවාතු වල් අර්ධ් උයිද්දතු ලිල් මුත්තකීන් එහා සබුන් අනෙක්කාගොම් ගෙඹුරි දාම්වේ ඉතුරු ෆාවරි කමෙන් සෝරුගේ බාසාර එච්චේ ගන්නා කන්නු ජෙහෙන් रुपया भाषण हुन्ना सबकी गन्न विद्या अनेक का विस्मिता के चे गन्न के गन्नम दे नो एता के चे त गन्ना कन्नु जे बाजार दिए में किन तो वनी हदीस को बने सल्लल्लाहु इन फिल जन्नति लसूकन यातूनहा कुल जुमा कोम में हुक्र दुहे गए में होंगे बाजार दान एचे गन्नन तो नो हिफसे कम मतीगा बुरजहाला यही में किन में वनी फतहुब रिहु शिमाल सोरुगे के उतरुई फरातुन अन्ना ने बारोलिए فتصيب ثيابهم ووجوههم اميهم جمونشا اميهم هفيرا من غيرو لي اثر القران كريم كينتو وني فيزدادون حسنا وجمالا اتر ريتك من اميهم نغنانه فيرجعون الى اهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا اميهم ريتك اتر كم حالك جن امبر ديما جيغ اميهم مبنني فتقولون اهلهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا كبامي كنت منا وكيغن ديو مفوغا ادي اتر ريتي كما كياي اميهم يبنني امبينا مخاطبكم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا الله اكبر كبامي هم من يهر من ديو مفوغا ادي ما ريتي وفي دو كم دوها كتر كم مي سورغيكي ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ننجب باسمك ننجب من نعمة توجواها كم ينن أديو سادي كوري الدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قولون دائما دمي هرون لبا الله إعلان قربانه إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد قوالا ميهك قوالانه إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا متاك دائما الدولة هو صحتك تبيشه هوسبيتال نهنان بل ومن نتدو حقوس وتحيون ولا تموتون مروا من نتد دائما دمي تبيشه وتشبون ولا تهرمون زوان كمتي دمي تبيشه مسكولي من نتد وتنعموا ولا تيأسوا دائما دمي كم نعمتك تبيشه دو حقوس متاك نتد نعمت كندومه الله أكبر أنك كوري وحي قربان كوني رسول الله حديث قرباني الله سبحانه وتعالى ألنا مخاطب قربانك كاوس وحي قرباني هل رضيتم يا عبادي تبامي يكون روحي جنجي سورة وانتوري مبنني ما لنا لا نرضى يا ربنا لقد أعطيتنا شيئا لم تعطي أحدا من خلق إن بلا إبدس مخلوقا ندبا فدا ما تري نعمة يهر من الدبا فوي تن كوچن هي تمم من بينو بني وحي قربان ألا أعطيكم أفضل من ذلك كبابي هنا يبور ما ينجد دبان هي أمين بنانا أي شيء أفضل من ذلك يا رب إيه الله مين بور مولو تشكيدن كوچن هي وقت الله وحي قربان أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر نيتو تمن الله أقول من هم النبي صلى الله عليه وسلم ميت تمن الله تبامي كونغ مچن تمن الله کو روحي ڈکتون داوال پمے می کے پہن دوہا پستے بامي كونغ مچ کوفا اوڈگن وانا نے اي سورگے کے متیرن یہ فہوگے ہم بڑنے منگا دی بات ہے اللہ کے نبی حدیث قربانی هل تضرون في رؤية القمر ليلة البدر تبامي هنن ساده ویلے ہند فنن مگا بسوندا گلبے امی ہم بننی لا نونک هل تضرون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب විලාගණ නෙද්දෝ හේකා ඉරුෆෙනු මුගා බෙසුඳ ගුලබ්බේ එමින් බුනනේ නෝනක කදාලික තරවුනහු එෆදෙන් කෙබාවි හුන් අල්ලාහ් දෙකේනේ හමලලුන් එයිතා ස්වර්ගයේ ගෙන්න මතිරින මතකී අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ස්වර්ග වන්තවරිනා මුඛාතබ් කරවා වහී කුර්බාන්
ಹಲ್ ಅಜೀದುಕುಂ ಶೈಅನ್ ಇತುರ ದೆವ್ವಂ ಹೆ ಸ್ವರ್ಗವಂತವರಿಂ ಮಿ ಬುನನೆ ಅಲಂ ತುದ್ಖಿಲ್ನಲ್ ಜನ್ನ ಅಲಂ ತುಂಜಿನಾ ಮಿನನ್ ನಾರ್ ಅಲಂ ತುಬಯ್ಯಿದ್ ವುಜೂಹನಾ ಯಾ ರಬ್ ಏ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಿಮಮ್ಮೆಗೆ ಮೂಣು ತಂಗಿ ಬೇಲ ಅಲಿನು ಕುರಬಂ ಹೆ ತಿಮಮ್ಮೆ ಸ್ವರ್ಗನ್ ವದ್ದಂ ಹೆ ತಿಮಮ್ಮೆ ನರಕನ್ ಸಲಾಮನ್ನು ಕುರಬಂ ಹೆ ಎಹಿದ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹಿಜಾಬ್ ಕಸ್ಫು ಕುರಬಾನ್ ಫಯುಕ್ಷಫುಲ್ ಹಿಜಾಬು ಅನ್ಹುಂ ಫಯಂದುರೂನ ಇಲಾ ರಬ್ಬಿಹಿಂ ಎಬಗುತೆ ಮೀಹುನ್ನಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ವಜಹುಲ್ ಹಮಲನು ಫೆನ್ನಾನೆ فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام إميهن السورجيجا ميفر بدو نعمة النلبة الله جا وجه فلا حمل الفيلم جا نعمة بوري الله أكبر لو بتكوننا وقتهم من نعمة نهتن دوها كسكورية دام هنگ ما دم بلالن سورجي إم فوق وانا ميها جهالة ورن عبرة تريواها كن رسول الله حديث كربني آخر من يدخل الجنة يمشي مرة ويكبو مرة وتصفعه النار مرة افهر هنگان ان افهر مونو تبتين ان افهر الفانجن وشالان ام فهم فلما تجاوز يا صاحب نرك نكنا نكتيما نرك دمال التفت الى النار فقال تبارك الذي نجاني منك قال فراتم سلام قرب الله متي روديگم بي اهند الله سبحانه وتعالى إني قهدك كوان ترفع له شجرة قصفنني وبناني يا رب أدنني من هذه الشجرة فلا أسألك غيرها الله دوها قصدين بس تكني دين ميغاهو كدرم فنوا دباس ليستظل بظلها وأشرب من مائها إتاغ فين بويغن لغا إنما شن ما إتنا فنوا دبان الله وحي قربانه لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها تمن الله يدبا في عنك كاوس إهن اتكن يدينن هي لا يا رب نونك يا الله اللهم ردن ودكم به والله يعذره لأنه يرى أنه ما لا صبر له عليه على يكترك من نواكن اللهم ردن ودكم به إكم كسر الله سؤال قربانه جها كاري فنوا فان أما ديوم فوق عنك كائن فندان فترفع له شجرة أحسن من الأولى كوريك جهبور ما ريتي كهنجنا فندان وقت من يا رب أذنني من هذه الشجرة ميجها كاري قد دباس إيجا هو كده شو كيندكم فيمبون الله وهي قربان ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها ميجا كوريك نبونا يدوها كوسينج تكن ندين يا الله جن ندين إتا كاري فون بعد دباس اللهم ولدنا ودكم به وهو رب كريم غفور رحيم رحمن أنت رحيم أنت إله الله وهي قربان دار يا الله හිම්වණෙන් එන අනෙක් කාකනිදා ස්වර්ගයේ දුර්මතිගේ ගහේ බුණානේ අල්ලාහ් එකහ කාරිකොද දෙන් දුවහක් වසෙබ්බෙච්චන්නේ දෙන ම ගන්දි හුවා කොබුණා අල්ලාහ් වහි කුර්බානා දන්නේ ඒ අල්ලාහ් නේ දෙන ම අල්ලාහ් වහි කුර්බානේ දාස් එතා කාර්ය දියුමා කුගේ එනේ ඉවෙනේ ෆයස්මඋ සෞත අහ්ලිල් ජන්නah ස්වර්ගවන්තවරින්ගේ අඩුතන් ඉවුනීම බුණානේ යා රබ් අද්ඛිල්නිල් ජන්නah ඒ අල්ලාහ් ම ස්වර්ගවද්දවා එහිඳ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහි කුර්බානේ يا ابن آدم يا آدم کے دریا ہے أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها وفي رواية الدنيا وعشرة أمثالها ایتی من گلہ ہو گیا رائے کلے فدین ہے دنیا کے دہ گنتی من اللہ دبا فی نما اہدو اعرابننی اتستہزئ بی وانت رب العالمین بیلا ہم میالا لدوتی قربانی ہے ඉබේ ඉලාහකේ රබ්බුල් කායිනාත රසූල් සල්ලම් රාවි විදාලෝනි ෆදාහික හින් වර්ණ කුරබි රසූල් සල්ලම් ඒ අල්ලාහ් උෆාව උඩිගෙන්න විතන් ඒ ඉබාරං අයිම හින් වර්ණ කුරබි දැන් අල්ලාහ් වහී කුරබනි යා ඉබ්න ආදම යා ආදම්ගේ දරියයි ලා අස්තහසිඋ මින්ක් වලාකින්නි අලා මා අෂාඋ قادر අව කමා قال عليه الصلاه والسلام ඒ ආදම්ගේ දරියයි එව්වේ සාලතක තිමින් අල්ලාහ් ති අලා ලදති නුකුරබ්බමේ තිමෙන් අල්ලාහි ඉරාදා කුරබ්වා ගස්තු කුරබ්වා බේණුවේ වඩා වොඩි ගන්නවා කොම්මේ කම්මේ කුළුතු වඩිගෙම්වා රබ්බුල් කායිනාතිමේ ඒ දාෂ් වන්නස් රසම් හදීස් කුරබනේ අද්නා අහ්ලල් ජන්නති ලහු 80000 ખાදිම් වස්නතානි වසබූන زوجة අල්ලාහු අක්බර් ස්වර්ගයේ එම්මේ දරු දරජයේ
maqamuga mihage khidmatuga tibene adde has khadimun haddihade anhenun ambin fayu'ta almu'minu fil jannati quwwatu 100 rajul sateka mihunge bar Allah devane jemauma fahuga yarji'na abkara ekambalung anika bikuru regin nikumnane Allahu akbar misoruge libigat mattaka Allah mi wahi kurawani teba mihun awasgannash وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين تقوى ورينتك تيار كريفا ميسور اللي بيقت متك ميت أوسط الناس أقول من قاتو كثال ديبل لو بتخنا وقتهم مي سورك إدي مي هاي أقول جنستي هدية كيرت القرآن के मोरित आयता रसूल समका मा विरशात गालीगा मी मिंबर आगुण दिखे को तुका अलगोमेंग इस्लाह मटका फुदेने वगुतवर कुड़ा अलगोमेंग अतुगोती मी दुनिया के हयातुगा मी मताउल हयाति दुनिया वगुती मी वगुतु कोलोती मी वगुतु कोलुगा मी दत्त रंगलु कोल्लंबी एरु मी तलदने हुळुवेनी हुळुवनी अल्लाहु अक्बर वनुम फहुगा नें फूहि उमें नें एव्वेस काले उंदकुलें हिं अरा हितं अराहा इचिं हितं लिबे उफला अराम अल्लाह मोलद्दे नोडिगम बनी लोबेता खुन्ना तो रसमलिगा अगमा बिरशाता वरक्किन गुण एगे तें एंगिरशाद अडोसवाल व इस्लाहु मट्टका लोबेति जुवानु ना गुण दन्नवानी स्वर्ग वंत विरिंकम गा वाम बेणुवा कम बनी नम ओति मि जुवान कं हेवगतुग हेद कोल्लाशे मि वगुतु तियहि मत यही अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़ियामत दहुं वही कुर्बान कुलु वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया फाइति दि दोस्तों का केबामी हुं उफली बुरेगे नतीजा है गुतु मैं तो केबामी हुं मितन उफला आराम का काशे बोशे आरामा एकुगा बेणुं गोतकं अल्लाह गो में एमन बिस्मिल्लाह इबवाश मिनिदा लिबेने मी दुनिया का हयातुगा परदु वस्तमा तरक्कात रुमती देमिति बेजनम अल्लाह सुब्हानहु व तआला रूहिटुगा नवागतुगा हयातुगा दोस्तंग हेद कोफिनम मी बेलून तिरुकुरन जहेने मी कंफतुं अडुहा एहुंत मायतिरुकुरन जहेने मी अफागे गुणवंत मायतिरुकुरन जहेने तिमिन्नगे मुस्लिम खका दिमालंग हथियार उफलागे नुवाने बदुबहे बुनेगे नुवाने मी दू रक्का तिरुकुरन जहेने सियासी हलबली कमगे तेरेगा दुनिया के जहां मनसब गिल्लिगे लोबे तखुन्ना वक्तुं मी दू किनब कोफिना मने सोरुगे महरुमाने सोरुगे गिल्लेने रसूल हदीस को बने मन यदमन ली मा बैन लहयैहि व रिजलैहि अज़मन लहुल जन्ना रवाहुल बुखारी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसाना देखमे के ज़मानत तिरकन तिमिन नबिया दिव्वा बिनमा तिमिन नबिया मिहे का सूरगे का ज़मानत तिरकन दिव्वा में आदमी ज़मानत तिरकमे में बुननी अलगम में के बहुरुन कम बनी न मैं गारंटी किवे तो अलगम कबूल करम और कुड़ कुड़ देते इंसान का हसकंड गवा देगुणवने के गारंटी देंवी अल्लाह के नबी आए ए रक्का तेरे कुरान कमंग ए अल्लाह इंगे वतंग बेणु कुरान कमंग गारंटी देंवी यकीन कन देंवी अल्लाह के नबी हदीस करो बनी तिमन नबी आए मी हकंग सोरगे के ज़मानत तेरे कंदे बमे अदेई मिदू दू वर कुड़ कुण गुणवने मड मड गुणवने नम इसमें गुणों के सबबों वहल यकुब्बुन नासु फिन नारि अला वजूहिहिम इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम औ कमा क़ाल अलैहि नरकाएगे तेरेंग मून वतंग अलालेवे एम्मे किन मिहुन्नकी मिदुलु के सबबों अलालेवे मिहुं एंकमु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुलु गहि पवाफ हदीस करबनी अमसिक अलैका हादा मिरक्का तेरे कुराश सबो के इंसान के हितुगा उफदे शऊर तंगेने बेर कुरानी दुलुं एनेगे हितुगा उतर यारा शहवतुगे एदुं एने फुद्दाने लदवति गुणम के जरियाएं एंकम मिदेती का ज़मानत तेरिकन दीफी मिहत्ती में नबिया सोरगे का ज़मानत तेरिकन देमे की बेतो अलगो में मी सोरगा वन्नम बेणु नुवनी मी सोरगे अलगो में बेणु वनी कितम्मी बुर उफल जहुनु कम गाविस सब के सोरग वशाले फनी हिंगे दे कंतत के नो हिन ने दे कंतत नरक वशाले फनी हिंगे दे कंतत एमी में जहन अलगो में सलाम वां मी लदवति गुणन रक्का तेरिको अल्लाह हैं गुण मतें इलाम कुरबनी काफ सूरत का शारा उनायतुगा मा यल्फिदु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद इद मलाइकतुं एन दुलुम बेर कुरा कोम में जीरुमले लिवबान ही को नुआने कमा में हिसाब किताब अन्नान
එමෙ රසූල් හදීස් කොබනේ මීග දමානත් තරිකන් දේශේ තිමින් නබියා සූර්ගේ ගරන්ටි දෙවම කීවතෝගම කබුල් නුකරම් වේ අල්ලාහ් හංගොඩ මත මි ගාලබනේ ඒ තිමින් ගිල්ලා හුග අලුන්නේ මේ කුඩ කුඩ වගුතු කොලකේ ඒද කොල්ලාෂේ මි උෆාලිබ ගත්මට්ටක මි දුනියේ කරා දු කොල්ලාෂේ මි මස්වාතක තිග වබාග නුජහේෂේ සබවකි මි තේබා මි ගො නැති කොල්ලානේ චකේ දුන්යවි හයාතුගා ආඛිරතුගා දියපුර සජා බොඩුවානේ සූර්ගේගේ නියම සූර්ගේගේ රාබේනුම් කම බනි නම මිරා දු කොල්ලාෂේ එහෙරුන් ඉතනුන් රාලිබේනේ فيرامك فشوي فيرام ولباسهم فيها حرير الله وحيكر بن حج سورة فشوي فيرام باوي سنايتك الإنسان سورة وحيكر بن عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا وساور من فضة الله أكبر إباميهم جلبها كي استبرق سندس مي مولم بس فشوي فيرام كي باوتن هنگم جهما أفاوركن එබ්බස් කාල නේදවේ කමෙන්නෙන් මිසෝරුගේ ලිබිගත මට්ටක අවශ්‍ය කන්නාෂේ ගරන්ටි දෙවෙන එතෙක් කමෙන් සයීදුල් ඉස්තිග්ෆාර කිතම් මිහුන්නත අල්ගොමෙන් ගෙතරෙන් ඉන්නේ اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني مي استغفار مي سيد الاستغفار කියා වෙන මරසම් හදිස් කොබනේ එන සෝරුග වන්නානේ හෙඳුන කියා වෙනම හවිරුම්ග කුරීගේ එන මරු වෙච්චනම සීදා සෝරුගේ කීපේ තොල්ගොමෙන් නොහොදම් අගොම ගතුගේ එබෝතේ මේ හයාතුගේ දුවස්තන් හේවගතුගේ හේද කුරුමගේ ෆුර්සතේ බෝතේ සෝරුගෙන් එදේ මිහාන් ඔතී මේ සෝරුගේගේ මගුන් හිඟා සෝරුගේගේ මගුන් නොහිඟා අගොම මෙන්න සෝරුගේ කාමියාබුන් වාන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ නබියා මිදෙවි ඉර්ෂාත වගොම ගිෆම් වේ සෝරුගවනු මට්ටක ලා යදඛුලුල් ජන්නත කාතිඋ රහිම් රහිම්ගේ ගුළුන් ගාතිමාගේ ගුළුන් කණා මිහායි සෝරුගේ නැතේ ಜಾති ಕಂಕಮುಗ ರುಳಿಯೈಸ್ಕೆಂ ಹಸದವರಿಯೋಗೆ ಮಿ ದುನಿಯ ಮತೀಗ ಕೀ ಕುರಂತೋ ಎ ದಾಯಿಮಿ ಉಫಾ ಗೆಲ್ಲುವಾಲನೆ ಎ ದಾಯಿಮಿ ಉಫಾ ಲಿಬಿಗತ್ ಮಟ್ಟಕ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ವಗುತುಕೊಳ್ಳು ಹೆವುಗುತುಗೆ ಹೇದು ಕಲ್ಲಮ ಹಿಂಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಲ್ಗೊಮೆಂ ಎಮ್ಮಿನ ಬಸ್ ಹೆವುಸುನ್ ದೆವ್ವ ದಿವೆ ರಾಜಗೆ ಲೊಬೆತೆ ರಯ್ಯುತನಕಿ ಹೆವ್ಬಸ್ ಅಡುಹಾ ಎ ಆಯ ಗೊತಂ ಅಮಲ್ ಕೊಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಹದ್ರತುಂ ಕಿಯಾಮದ್ದುಹುಂ ಮಿನಿದಾ ಇದ್ವೆ ಬೈಕಂಗ ಹುಮ ಮಸಕ ಕುರಾ ಬೈಕಂಗ ಲವ್ವಾಶ್ ಕುಲು ವಶ್ರಬು ಹನಿಯಂ ಉಫಲಾ ಆರಾಮುಗ ಕಾಶೆ ಬೋಶೆ بما أسلفتم في الأيام الخالية الله حضرت الندان نكهل ايتي من الله قالون دنيا کے برو فلافے ونے فرض وسما درکات رفنے بلن تیرکو فےونے کمپتو نبا اڑ تنگے ہن دو کلا فنے نبا اچ کے ہن دو کلا فنے کیمن اللہ کے حضرت کتممگا اوسگن فنے ام بما برے کے بدلگا جزاء بما كانوا يعملون اکم کے بدلگا می ثواب در مجب گناش می وفا لب گناش مرو من نتے مایوس من نتے مسکلی من نتے هتامين نته فاخانا كرمن نته مول النعمة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت الله أكبر إمما من نعمة لبقت ما الله عين قرمت المقوال في وسارعوا أوسوك الناس إمما الله سبحانه وتعالى مطففين سورة قال سوحي قربانكوني وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كوريا راجم وادا كوجين كوريا راجم دام بينو باميهم ميكموغا كوريا راجم وادا كوجين كوريا راجم ديوم مسك كراش كيف تقول مسك نكرم بي كيف انتو دنيا کے وقتی افلکن گل گم ہلی کے مدنی لو بتا خنا وقتم قوم فرد کس کے بڑا تم فوگا ام الناس سوال کلم بي الله ام بفضل متر نعمت مور کو دبا فونكم من دنيا الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر او كما قال عليه الصلاه والسلام من دنيا مي او گم مؤمن نتکا جلکے මිතාග හිතතිකන් අන්නාන මිත හමුල් කොල්ලම් වී සූරුගේ ඉදායි මේ උපාලි බගත් මට්ටක මේ කාෆිරුන්ගේ සූරුගේ මිහුන් සූරුගෙන් හදාගෙන උලේන මුස්ලිමුන් නට්ටක සූරුගේ නුන්දුවනේ දුනියකේ මුමිනුන් නට්ටක දතිතනේ එතාග බුර උෆලන් ජේන නමාද කුරන් ජේන හුරිහා බේෆුලම් වෙස් ෆතිස් නමාද තෙදුමන් අසුම් කණ්ඩානම් වේ අල්ගොමගේ දරිය නමාද කුරුවාෆගේ පොනුවන් ඉස්කෝල පොනුවන් අසුම් කණ්ඩානම් වේ ඉරාද කුරුබියා කුදිගේ හිංගලිවාන සිකුලි තනොස්වානේ දූෆසේවාන සූර්ගයේ මතියරි නියමන් අල්ගොමෙන් ලිබේන අල්ගොමගේ ඛිදමතු ගාය හුරිහා කමන් අල්ලාහ් මෙ වරකො දෙවාන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ගොන බෙස් ඉඛලාස් කන් දෙවා අල්ගොමෙන් එම්මන කි හෙවබස් අඩුහා එය ගොතන් අමල් කුරා හෙවලෆා මුස්ලිම් කම් ගාලබ්වාස් ආමීන් වමා අලයිය ඉල්ලා අල් බලාග් වසල්ලල්ලාහු තාලා වසල්ලම් على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ade li ufaveri badalun niumaka hame miyai Allah subhanahu wa ta'ala algon menna swargege mativeri maqamu minwar ko devun ei dua kuran algon men huriha menna ves swargege mativeri niume minwar kurawash sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin